Korinto bi a klenklen wolo ichokome keje klenklen kuku ke a shi kuku ni ji nehu ngamo keshida Paulo Yesu Kristo bofo ni ache yenyumosomo na ale ke onyemi sosteni mawulu ne ya ha no asafo ni yo Korinto le ni di meni atu amehe ye Kristo Yesu nile me kronkron ni ache ame ke me fe ni yo efe ni chowo nu cho Yesu Kristo ni jiwo ke amefe nu cholegbele dromo ke hejole ni je pochenyumole ke nu cho Yesu Kristo dende anye mi dami nyumole shinda ne yenye hewo enyumo dromo ni ake hanye ye Kristo Yesu nile hewo ake ni bi fe nile ahanye hwere ye emi ye ewiemo fe wiemo ke nile fe nile gofan tamaboni ama Kristo yuda sele nomi enyemni idromo ni ke ni kwehwe enye meni nye kwa wonu cho Yesu Kristo pojie molegbele le no we waje nye ke ate na agbe ni nye yakaba kpako e wonu cho Yesu Kristo bile anokwafo ojinumo moni chenye ke ba bi Yesu Kristo wonu cho le na agbo le bile keye kuku ni jinyuma ke ashinyuma ke pawo mini blamo ye asafule shi anyemi me mi panye faye wonu cho Yesu Kristo gba emini akenye na abo afe ekome ni mi blamo akabanyete shi monye fenye hi adwen mokome ke susu mokome eja ake kloe we bi le batwami adafi yenyehi minyemi me ake bei yenyete no ni mi chone eja ake nyete mo fe mo krake mi le Paulo no jimi mi le Apollo no jimi mi le Kefa no jimi mi le Kristo no jimi ani agbala Kristo mle ani Paulo asen ahanyele alo Paulo gbemni abaptisi nye awole mi danyumoshi ake mi baptisi nye temoko ake ja Crispo ke gayo koni moko ake mi baptisi le ye mi dienche mi gbemni lele mi baptisi Stefan na wele shimi kai yake mi baptisi moko ke mi fata hedon eja ake Kristo chu mi baptisi mo shimu sane papa le shiemo ni je ye ni le wi mo amtete kuni Kristo se mo chole akafi yaka keje kuku ni jinyuma ke paanyi ke ashina agbe Kristo jinyuma hiwale ke enile eja ake se mo chole hisane le jikwa shia ya sane ha me ni hi patale shiwo me ni ahere wo yalale ejinyuma hiwale ha wo eja aka ama ake ofite nile loi anile ni ngaloi angale hu maha afi yaka negbe nile loyo negbe mlachon loyo negbe jene na ta loyo aninyumo hako jele mi nile le achonkwa shia ya sane shake ni yenyumo nile na ale jele nye echone dienche enile no kele nyumole esanyumo hi ake ikekwa shia ya sanele ni ashiole ahere meni hiyo yole ayiwala eja ake yuda foile na akpo kadiashi amibio ni hela bi ntao nile shiwole Kristo ni asen lele woshio moni chopampi eya yuda foi ke kwashia ya sane eya je majile shimeini ache amele yuda foi jio hela bi jio Kristo jinyumo hiwale kenyumo nile ha eja ake nyumo kwashia ya sanile nile yemini fegbeme ya nile ni nyumo gbojo mole hiwa fegbeme ayiwani shi anyemi me nye kwa anye chemole je helo gbefo nile lo epi je hiwa lo epi je ablade epi ache shimo jene mne kwashia nile nyumo hala koni eke wo nile lo ile ahegbele ni jene mne gbojo mo nile hu nyumo hala koni eke wo ni hiwale ahegbele ni jene mni ni abu ke ni agbehegu ole nyumohala ke ni bi ni beletete koni ni bi ni yole afi yaka koni afi ni gbomoko akashan ye hin shile ejeni nye yo Kristo Yesu monicho nile ni je nyumo ke jale ke hechu mo ke pomo iha wole mli
koni tamoboni angmale moni shale esra efonu jole. Hallelujah. Rinto bi aklenkle wolo yicho eni kege klenklen kuku ke ashikuku niji enuna. Paulo eshie nile shi Kristo ni asende. Ni mihu anyemime benimi banyengole ye wie mo flemi lo nile tutu mikeba ni mibaja jenu mosanele michonyele. Eja ake mito miyi ake male noko yenyete ake ja Yesu Kristo moni asende. Ni mikenye hishi ya gbojomo kegbe ye shemo ke hepopo mo pimni. Ni mi wie mo ke mi shie mo le nje gbeme ya nile wie mo ni ha mo yi chon mi ke shie shi mo wie mo ni ji onyumo mo le hiwale oni afe ni ye mo ke ye li le akadamo gbeme anile shi mo edamo do hiwale keje kuku niji epa ke ashi na agbe nyomo nile shinkele oyuo nile wie mo ye me ni edra ye mo mo le ate je jenem nile lo jenem ni no ye lo ni je fefele anile shimon oyuo nyumo nile ni akete ye te musanem nile no ni nyumo sa eto ha wonunyam dani ajeje shishi nile ni jenem ni no ye lo ele ate mukulele eja ke amelekule amesen anunyam chole shimon tamoboni angmale ni himai enaku ni toi hunuku ni ebako bomoko twin dan jini ni nyumo esa etomi ni sumolele shiwole nyumo echo emumole no eji ekpo echonwo eja ake mumole tao ni bi femi nyumo ni bi ni mi kwolo tete shigbome ate namole ni yo gbomome ake jagbomole mumo ni yo emule laka no ken no ni yo nyumo nile hu mukobokole ake janumole shiwole jeje nem ni mole wona shimo mumo ni je nyumo nile oni wole ni nyumo ke druwole no me hu wo yu je wie moy ni gbeme anile chon wo yu shimo wie moy ni mumo le chon ni wo ke mumo ni to mumo ni ai shigbomo suni ake folele he nyumo mole nile eja ake ebuole kwa shia asani ni enyena ina eja ake mumo ake tawo shimumo gbomole kojuo ni ifia shilele boko ekojo ole eja ake namole nunchole ni echonle ni shiwole we hie Kristo. Hallelujah.